nimuze twicare mu kirambi ni heza Menyira kivuruga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza Mukirambi.com Mukirambi TV 1. Ndabasuhuje kandi bifurije umugoroba mwiza mwebwe mwese mukurikirana amakuru ya Mukirambi TV 1 muri ahantu hatandukanye ku migabane y'isi. Uyu munsi turi ku minsi 17 mu kwezi kwa kane mwaka wa 2025, ni umunsi wa kane w'iyinga. Turi mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Umunyamakuru ni Faustin Byiringiro. Ni Mukirambi TV 1 igiye kubagezaho amakuru yayo y'umugoroba. Bahaye ikaze. Amakuru yacu araza kwibanda cyane ku itangazo ryihutirwa ryashizwe hanze natwirwaneho uyu munsi wa kane minsi 17 mu kwezi kwa kane mu mwaka turimo. Ariko tutaragera kuri iri tangazo, reka tubabwire uko akarere k'imisozi miremire ya Minembwe kiriwe kubijanye n'umutekano nyuma yuko inyeshamba za Mai Mai zifatikanije n'igisirikare cya Congo FARDC bagabye bitero mu mihana iri mu majyaruguru y'akarere ka Minembwe, ndavuga mu Mikenke, banyuze mu irembo rya Marunde, Bukungi ndetse na Biraro mbiri. Twirwaneho ikaza kubasha gusubiza inyuma ibitero byari bifite imigambi yo kugirira nabi, kwangiriza amatungo no kwica abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge bari muri aka gace. Ariko Twirwaneho yabashije kugarura umutekano w'abaturage, igasubiza inyuma iki gitero cyari cyaje gifite iyo ntego. Hanyuma kandi ni nyuma yaho habaye imirwano hagati ya Twirwaneho n'iyo mitwe yitwaje intwaro ikomeje kugirira nabi abaturage b'akarere ka Minembwe mu majepfo za Kabanje, Rugezi no mu Gahwera, aho ni mu burengerazuba bw'akarere k'imisozi miremire ya Minembwe. Ariko uyu munsi wa kane akarere kose kiriwe gatuje, abaturage bakoze ibikorwa byabo bitandukanye kuko byaba bisanzwe. Twirwaneho yabarindiye umutekano ikomeje kubitangira, igasubizayo inyuma ibitero biturutse ahantu hatandukanye. Reka tugaruke kuri iri tangazo ryashyizwe ahagaragara na Twirwaneho uyu munsi wa kane ku minsi 17 mu kwezi kwa kane muri mwaka turimo. Twirwaneho biciye mu muhuzabikorwa wayo Kamasa Ndakize Welcome yavuze ko igisirikare cy'u Burundi gikomeza kwifatikanya n'imitwe ya FDLR Mai Mai mu kugaba ibitero ku baturage b'abanyamurenge. Nko ku minsi 12 mu kwezi kwa kane, igisirikare cy'u Burundi kiyobowe na Lieutenant Colonel Egide n'uwitwa Majoro Niyonkuru Jean de Dieu bagabye ibitero mu Rugezi no mu nkengero zaho, aha ni mu majepfo y'akarere k'imisozi miremire ya Minembwe. Igisirikare cy'u Burundi cyageze mu misozi miremire y'akarere ka Minembwe muri teritwari ya Uvira, Fizi ndetse na Mwenga mu mwaka wa 2022, ikomeza gukorana n'imitwe ikomeje kwica abaturage b'akarere ka Minembwe b'abanyamurenge bamaze imyaka 8 bicwa, bakanyagwa ndetse bakanasahurwa n'ibyabo, bakanatwikirwa n'amazu n'imitwe yitwaje intwaro. Igisirikare cya Congo n'igisirikare cy'u Burundi babirebera ntagire icyo bakora. Twirwaneho yasabye leta y'u Burundi guhagarika ibyo bikorwa bibi, inasaba kandi imiryango mpuzamahanga nka Loni, ubumwe bwa Afurika n'ubumwe bw'Uburaya gusaba kandi Burundi kureka gukorana n'imitwe yitwaje intwaro ikomeje kwica no kwangiriza abaturage b'akarere k'imisozi miremire ya Minembwe. N'iryo tangazo ndetse n'amakuru twari tuyafitiye Mukirambi TV 1, umunyamakuru ni Faustin Byiringiro wabagejejeho aya makuru na Mukirambi TV 1. Ndabashimiye naho gutaha murakabeho.